keessa wal gorsine walitti himnee dadhabnaan leencoo wajjin aanolee dhayi dubbii walajjecha kafide waan biraatiin jechuudha. Nafxanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qabu. Du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Waanuma fedha fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne wal kabajuu barbaanne ollummaan jiraachuu barbaanne akka jarri keenya jedhutti hammachuu barbaanne qoree waraanamaa hammachuun barbaanne. Warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu. Abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu. Gantuun feete goota keenya xiqqeessitee sirnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu. Oromiyaa keessatti wanni filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seeta. Erga afaaniin dubbachuun gaagana isaan gube. Erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse. Erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadhimu taate aangoo isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa bulchine. Walaa dhageenyu dhagaya. Biyya san keessatti baala taraan hin jaanii miti. Baala isteeraa taanee itti agarsiisuu qabnaa jechuudha. Akkamitti sirna abbaa irree kuffifnee mi sirna dimokiraasii jaala akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonu jechuudha. Akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in forfee mo'annee aangoo hin qabannu. Guyyaa adiin dorgomnee dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree Oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmayaatiin caallee argamnee injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka. Isaanii seenaa kijibaatiin seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgommii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramne heeraaf seera akka gadaatitti Oromiyaa keessatti kan Oromoon tumatu bakka bu'aan Oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti kan sabaaf sablammiin tumatu gadi keenye Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isii xureessaa turan tana yoo waliin jiraanne jan jechuudha. Tolchinee itti agarsiifna. Listen. Yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti. Yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu. Baalesteraa taana hoggaan hin jiru. Tokkummaan keenya shakkiin hin jiru. Garuu hoggansi Oromoo Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota ollaa warra isaan keessaa ba'anii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha. Sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha.
watakka of shakkina olola isaanii dhagayina nuni ilmaan barrii saphalooti aalima guddaa hayyuu seenaaf afaanii nuti dhaaltoota guddinaa tumsaati hayyuu amantii guddaa qabsaa'aa gameessa qabsoo Oromoo jechuudha. Tokkummaan teenya seenaa kijibaa warra Solomoonik daayinaastii irratti hin ijaaramne. Seenaan teenya kaleessa barreeffamte bara. Tokkummaan teenya tokkummaa kijibaa irratti miti. Tokkummaa afaan qawween ijaaramte osoo hin ta'in tokkummaa dhugaaf dhiiga Oromoo irraa ol biqilte jechuudha. Kanaaf wanni nu waan isinitti dhaamu barbaadu filannoo kanatti deemna. Shakkii akka abdan nan beeka. Hinatti hinach barabbarti abadan hin danda'amu. Biyyatti gallee callifnee jimaa cafaqataan turre beeka. Uummata keenya ijaarreera. Amma booda biyya teenya keessatti namni abbaa irree ta'uu barbaadu warra abbaa irree barbaadu biratti godaanuu nurra. Kabiraan jiru. Namni korojoo hatuu barbaadu warra korojoo hanna isaan barsiisatti gara olii kan galu kabiraan jiru. Oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Kana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga fedhe kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee. Haga fedhe miidiyaa mootummaatii caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyaan dhugan mootaa deemaa jira biyya sanitti. Ummata fira kennaa akka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye. Zabana Mallasaa osoo isaan wixxifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennanii dabuuf jedhanii ummanni sun didee ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqee irratti matrayeezii irra dhaabanii fixan. Ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan. Ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti hima. Ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma daggamaaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma daggamaaqin haati takkitti hin kaasin san ololaa shira warra mirga sabootaa hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeese jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoonni isaanii akka jirutti angorraa ari'an ejjettoonni isaanii akka jirutti hidhaasee akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaan isaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneef eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan. Dhugaan garuu dhiibbattee dhufte qaba. Dhugaan dhiibbattee dhufte. Akkamitti dhiibbattee dhufte? Ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne. Ejjettoon narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne. Obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa daangaddaa sagalee kennate arra 98% naannoo mataasii uummate jechuudha.
nulle rana sinettimu baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo binne of janyami takka iree teenya akka ummata sidaamatti murteeffanninu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'u hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nu fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. Itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedha. በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልእክቴን አጠርላለሁ። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት፣ መቃወም፣ መጋፈጥ መብት ነው። ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 3-4 ዓመት ቃል ስገባ ነው የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገሮችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው የታገልነው። እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። የምጠይቀው ግን እዚህ ካላችሁም ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት የምጠይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉን ልዩነቶች እያጠበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንም ተቃውሟችንም በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት በሚሸረሽር ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ መሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ አበደን አትችሉም። ይሄንን ስለተላቀረርቱ አይደለም፣ እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ
በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው ማለት። ማንም ተጨረጨረ፣ ማንም አጭበረበረ፣ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን፣ እናደራጃለን። በምታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን፣ እናሸንፋለን። ምክር አለኝ፣ ብራዘርሊ አድቫይስ። የምትፈልጉት አህዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ፣ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም፣ በጉልበት አትችሉትም፣ በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም። በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው። በምርጫ ሳጥን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም፣ በጩኸት አይሆንም። የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ሐሳባችሁን መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ። በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ። 100 ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ። እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው። ልንገራችሁ፣ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ያለ አንድነት እያለ ለሚለፍፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው። መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም። ይበቃል፣ አይደገምም። ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከምኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነክሷትም። ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን። ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከ ዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ያለማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ፣ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንደ አስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን፣ ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እነዚህ ሐሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል። ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ ከመባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን። የኛ ተራ ኦሮሞ ባህር ዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው፣ ጭልጋ ያለው፣ ትግራይ ያለው፣
በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል ሕሳቤ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ሕገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንደን ሲንጆ ኦሶናሳ ቡለለ ቄሶ ታፍሸኮተ ይዱአን እንጅሩ ጥቁነቶ ነገያ ዱር አማ ተነሞቹ ቀም never of duba deebuun qabnu